Ngikhona ne-TV la mabonakude impahla lezi. So khona abantu abahlalayo vele la ne bahlala nini balala khona bazorelaxa emini yabo mhlawumbe amaphara stadium lesi siyasebenza because abantu bayeza bazo-exercise kodwa umasipala kasasi-maintain so amaphara asekhandela indlu yawo hlala laphaya because umasipala akasasi-maintain wavile wasiyeka so abantu baqala basilutha-ke ingathi siyawa futhi nala yabo nje siyawa la phezulu yabo angazi kodwa lamaphisi aqhamukaphi singiyasaba singaze siwele kimi thiwa bese-stadium eyushutha lapha i-content sawe stadium wala sawe la phezu kwakhe sisi-check-e la khona uhlala nala nansi ingubo naliphilo nayo matras nansi enye ingubo angiboni khona uhlala le ngubo engathi manzi kodwa mhlawumbe beza ntambama sebezolala so yabo iyo yonke le ndawo le khona ingubo zokulala ingubo zokugqoka ingubo zokusebenza maphilo so khona vele abantu abahlala la mhlawumbe beza mase bezolala